Anyang laki din! Oh, si kamot gaya mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina mo't kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanya. Hay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayab ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man na nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Nagkapuak ije balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mo't nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man ni tilending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsan mo't gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanong agpalaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanog kaaan siyang. Ne, si kamot gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanamaya takas taunay abannog mo. Nagapuak iti balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano sam ti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ama ka pa ibaba iti dayaw kat natalgad mat daya trabaho. Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga da ason niya ken kapakait. Tsak man amo daya babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Dikit di agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anas ken pay lang nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasday mo't lang tiugali ni nana mo na, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing dang agsao ken aguyaw. Ngam awan met ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Ay lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni di pan nakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya at yayan. Naglaing harap nga agsaw, nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat, ng mga opisina. Tapos na ito sir-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin ni boss itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtulo dagiti kakaduak.
Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasan asi ka. Imbagak nanang, ngam ipapilit namat. Kat, anya ngay ngarud ita. Ay, nakuna na ngarud nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay di restaurant na. Anya, ay kat kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, no kasta maikat kan iti trabaho. Mangsapulak langin iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin-tun katapusan. Ay una yan dagita kakadwam, salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Huston nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay na Sonya, adalat tamo di balkonda agtugtugaw, kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mare? Wen mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wanya agpaiso niya. Idemat kat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, at man naramid na iti pagtrabahoan na. Anya? Iti nga min nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay, wan anya. Adang agpaiso ti kastaan ng ngagko ide. Katuan mat, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kasjay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mat iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na, gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda, kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawan na kami kini bakla, gapo iti panakilablabada mi. Anya ngay ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya, agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa, ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, iti daduma trabaho. Sige, adakin ka day ta anak kaw. Gamnay agan-anad kayo iti gayam maw nga ibagbagam. Kitain yaw, nagiti lalaki pagpabayadan yaw. Ay, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan to lang, ti may bagada.
anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumot at the face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadua face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan, kukwam lang day tala ko ang face mask. Inak gumatang ija sa bali at tersena. Ha? Salpak ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kuman no sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko? Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspos ko. Saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya kumaita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Ha, napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonia nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Salsalod-sudag. Ngam nakaungat kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mitang tagsalsal. Ay, ang salod. Nyam dati ang iwatan. Anya? Nyap. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo, ti pan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita, asal salud-sudag lang no sa dinong ti pagtrabahuan na, makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng, anapan ko inala ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. Saan siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko, yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana, nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonia ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibaga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kadno namin ano analabsan da goryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay una yan. Isumat lagayam, akas ta unay nga unget dano adag salutsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na amapan agtrabaho ni Sonia iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma apang gadan naman. Kat,
Easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kun gayam kumare. Anya ti amumon. Amo kun no sa dino ti pagtrab-trabahuan da jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko, Nak, kundi uyaw nga maya. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ruti trabaho, sirig-sirikan da. Ay, inayan. Day tangarod mare. Nasaysayat pa'y timapan makilablabada, ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagayam makanayon ang sumipnget, ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay, ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmaya laki din, adurabon tingiwat dang agina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasunya. Ni, saan po pala nga imbaga tigatangag ngam yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask ija pagdisdisplam. Tapno sanda ka mailasin nagitao ya. Aguray panawang kay manlaang. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taunay apong tutyo nga agina. No adag saludsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngumday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asino la dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanya pa ti maaramid ko kan ka. Apay ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbutbut nga ko, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko ang maawagan ti gayem ko? Saan ka kumamot nga umanong nga kasta bakal? Amangan mo isimsimpada pa ilaang dagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pala nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, Delikado mo ti trabaho dagiti linemen kat. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damot. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas iti na ko na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, iti magusto na ko na. Anya laki, iti na natin bakit ko. Talagang awan pa'y laang kuryente ita. Aglaba ak man langan. Handwash. Ay, salbagkit diti kastoy. O kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan ka nga apektado iti brownout Anya, saan nga ibagbagamot po rin? Apektado. Mabisbisit ak nga rodin. Ura siyak nga rod kumare, apektado ak mo ta. Ngumkun kunada mo nga isimsimpa ka nun dagiti linemen.
Isim-sim pa nga. Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabas ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat tan nga aldaw da iti a brown out. Si kakit di mat. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, noan niya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka ba ilan ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matada na riga ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lagi din. Saan mo ang maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dod mo, kaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgela dayta. Oy, kumare. Ang mga nadamakangagkin ka narigatan. Oh, danag mo na iya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito'y brown out ti magagapon o apay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apudno dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka, alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kumaan, Manang Berta. Ado pa'y ngamin ti simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimaba sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Sana makatultulong dagiti agkakadakas nga impopusyo iti Facebook. Anya sana makatulong? Kat pudnumat Darasan niyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidon mi mati amin nakabailan mi kahit. Takdaram day nga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Kumare. Kasla problemado ka manan Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ni daa. Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamada kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga agdrab-drabaho. Tapno agsublilaing ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas ajak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo kumare. Ay, si kakit di mat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamat basta mamat? Pati ka dagiti chismis amang mangag mo. Chismis? Kano amin na tao dito lugar tayo, kat amo da nga adda kabit mo. Kamaysa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman.
Sa nabali tapod no matibagbagak. Ay! Nalabas kan. Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga rin ti may tultulong mo. Ngam nagadumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Abi ang ti kulay na pingping mo, Berta. Tinungpanak ti awanan bay na bakla. Anya, abi tinungpa na ka. Anya tinaramid mo. Inong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakuna na nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mat ngamin gan ka bakay. Sana kumkumpurmiting kay pupos iti Facebook. Umawam mo tidingdeng kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't iddepak manan. Ay, anya lakit din. Amo, Berta, husto tinarami daya baklagin ka. Mas makatulong ka no agulimag ken urayim latan nga agad dati kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kida na imbag timbagak ken timakagabaw no apay at tinungpana ka. Makabannog ka talaga tiyag trabaho. Ado pa'y tinaskin nga isimpa. Awan nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamot dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subli adagos ti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambannog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adto'y ti imat ko ang merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay puring. Awan anyaman na. Amok na bambannog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang nga iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba ay? Wanmat Maala, ag merienda kayo nga rodan. Ay na, naimbag ka pa'y poreng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay nana, itay pa'y ngamin at tanawak ida jitawa mi. Amok ka na bannog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasayaatan day ta. Imbis nga da ka dita nga agung-ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidia. Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mait, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen, anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Te kabit mo kunam kidi Ni, da kayo matkit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayo matamaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaen? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mau. Anya kumaita. Tinapatag kanyak kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makaamumatan
Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagado ka nga. Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singre ko maiti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge Anya? Ay na, talaga sana makaan-anos da ya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay ko Ay, awan da jay manong tiniyong. Ang ako lang. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalagi ni Berta. Iso akas lang na siliyan ti ubet na ita asaan na makatal na. Tasaan na kami na maawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. Anya? Wan, puno ti bagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtuman. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akasta tilangam timyong. Kan apay nga agong ungat ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no isaw. Anya? Isumot laga ay makasta unay arurod mo. Gapula ang iti panag-brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanokan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamak kan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, Nana. Anya! Wala na, pudno ti bagbagak. No asino nga tangamin ti awanan bayan na napanangidandanon kan kwa na iti anya ladita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko iti ili. Ay na, kasta unay apungtot na kanyak. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga minayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay anak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Ambaw ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Anya ita Berta. Gapo iti brown out, na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapo iti brown out, naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka, gapula ang dasaan mo ang makontak ti lalakim, salwag ka. Ti ko namkit di, sikat tinangidanon kanila kay ko, iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak, Juan, that's true. Siya ang tinangidanon kan kuana.
Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pag nagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita. Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Amang ano da generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ay na, makapangariyat ka, bakla. Awan pa'y nasayat, ana aramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat na ipagakinila kay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, naabuan lang nga ron nilakay mo ti aramid mo. Wan nga rod, Mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga daramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak, Mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang among ti aramidam. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastuyaya. Agawid ka kit di, takasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako ni ti baro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan, saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Urejisag 40,000 a cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sige na, Mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakit? Kasapulan ka no ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la, gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspusanak? Talaga, Mami? One. Yay! I love you, Mami! Kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumablampas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo.
Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan iti cellphone mo. Ni tata nga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sika ti masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabuok mo, girl. Ijay parlor ti gayem mo Becky. Ay, ijay. Isumot lagam ang nagpintas. Nagsilang. Kun nagpintas day ta kolor na. Violet. Bagay musika. Manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina. Ang mayat sika. San abali? Taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Dinominggo ka no ti panagbayad na. No kasta. Adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit wine, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pa ilang ti dinangdang. Way, ora inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. Olor na, ada ka mat gaya man, o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mun nga ungtan. Agtugaw ka dito eh. Ay, anya, matanday ta si daan. Nagpakulay ka man iti bukmon. Ni tatang tila dildilawan na. Bayam man nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinomingo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya da iti kasidaan? Kita am dito nga style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka Amoyo mat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apan yung lutlutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka di nga imutang ka, mami? Katuan di nakmot ngamin sardengan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Tanagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yun ti sikag ko. Ano sam, ta saan kamot nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tay. Inapoy laang magkindinangdang di na amaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon itilangana ti agaron-aron. Dahita ka nga may, tabinay-bayam nga agbalin na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kun sosyal. Ang saan namot abagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na ibang ka. Mapaina kami asumra, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkadak. Paano mapasosyal? Ay, wang gayam. Inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko na mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay.
Di Domingo nga agbayad ko na idi. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay katwa na. Anya iya ti account na. Ni agtudon samot ton. Agarbis laing. Inakakasa na nagiti nila ba akabado ni Lorna. Agasumanda ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga ron akayat nga i-washing ko ta madadaal ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo king kan bakit. Nay, adda ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang. Ingka mga nay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay kat dinangdeng isubot ti adda. Nang restaurant kamin karagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo, polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men? Puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpayson. Kitaan niyo ti Facebook yo mami. Maaguray talik pa sa klaang dahito yung inawak. Nag-message nga agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din ah. Day ko masaanak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro din. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo rita cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Nga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, hanya mo ti kastoy abiyaga na ya. Awal lang arulin ti kapay. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom a. Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatangan iti kapay ka na asukar. Manulaang may. Ano santa kadilat tanon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak. Ha? Yolanda ka no? Yuhu, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito dayta nagalas abakla. Apay aya. Alabay am. Siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si Kamot, umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block na kamot tin ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga rod pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema? Awan, o mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, Anya, nagdakkelan agatad dayta. inan-anom dayta agatad Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam dayta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo agtagtagaray? Saan yun sa amin lang agjimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ilako niya nung kaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo umit ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad.
Anya, ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pay mo titibukod mo abiro. Agpasosyal ka, no danton bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.